motor deui atawa eksekusi kata pensiun. Heeh. Kewe ulah ayeuna mah ulah wakang kewe geus nadalilaan. Siap. Lagi di tukang copet, lagi di tukang kolak. Ini yang mana? Pengasal mah gede kena tukang copet tapi beres. Karena gede jadi tukang kolak. Jadi tukang copet. Heeh. Lah, di tukang kolak mah kami budak penting. Mun ngadu ka kolotna, resikonya gede. Mencegahnya gitu tadi tes sekian kos. Ini keputusan bos gede. Nang mayu wae ngan saur ku tukang kolak. Salah. Ini mana? Kang kade dititah bos gede. Dititah ngagantikan mantan bos marane. Mending lain si tenten bos mana ke? Percaya istilah itu ke bos gede. Ya. Nah, masa tak percaya we. Dina tadina bangsa motor untungna jadi leuwih ti tukang kolak. Kan resikonya di TPD kudin. Mana sih Den? Oh, baik sekarang. Baik. Burit balik ya. Jangan balik. Di dia temen kak Burit cendar dan belum. Maksudnya bahasa Indonesia na aja naon? Belum. Tahun bahasa Sunda na belum makan belum. Cendar aja. Tah eta maksud urang teh. Emang lamun cendar kumaha? Buat urang bisa kempes.
Bye.